sibyo katurya show episode ya kanga episode ya 13 to kiri mu ishyamba hariya hakuno ibi byose twarabibonye sangaho cyo byose twarabibonye analiza impaya imbere cyane to abaje mu ishyamba babyita imikino kurivamo byabaye intambara ibi byose twarabibonye abo twarebanye kuva kuri rimwe Rain producer analiza impaya ariko analiza muyibona visual effect buntu ki studio Forest amagambo dutangiranye hakuno atazagira umuntu uvuga ngo nkwe amagambo Forest my name is Mupenzi izina ryanjye banyita Mupenzi I've lived in this country iki gihugu nakibayemo imyaka 7 irashize 3 weeks ago ibyumweru 2 bishize umva amagambo filimi igarutse irenze kurusha na mbere husband came here with good intention umugabo wanjye yaje muri iri shyamba afite umutima mwiza to fight the demons yaje kurwanya amadayimoni aba muri iri shyamba na sekiburi bamo nyagasani and I have not seen him since gusa ikibazo kuva yaza sindigera nongera kumuciryera mama we Mupenzi bisa nkaho yabuze umugabo we Forest hakuno turacyari mu ishyamba umugabo wanjye ari umugabo wanjye ari ngenda mukunda mama we ndakwinginze garuka shushu be washyambaye wansubije umugabo wanjye njye umugabo wanjye ndamukunda wangaruriye umugabo wanjye mana yanjye ndakwinginze hakuno Mupenzi bisa nkaho yabuze iki yabuze umugabo we ibigwi Van Studio iyi studio nayo ni imwe muri studio ziri kubizamo neza muri uru Rwanda mugire ngo The Forest episode ya 13 mbere yuko dukomeza nagira ngo mbayitangazo mukore subscribe ndashaka 200,000 vuba tubyuzuze mitema kubita indi content ya danje nge na Sorobu ubu turi kubyigaho tubatemo mwishyamba barakwereka hari iri kwirukanka mwishyamba nonaha ikitaraganya turacyari mwishyamba rimwe ishyamba turimo barizi murarizi do paritse hakuno modoka yihuse sinzi ariko hari uwavuyemo dore yangoswe yacu peacemaker ngo nibucura mu bamotari do ngicyo na muzehe hakuno mwishyamba rimwe bari gucika mwibuka umusaza abana be bamaze gupfa mu kanya igitaraganya Jojo Polisi na General Brenda bamaze gupfa mwishyamba yahise agaruka yirukanga igitaraganya kumbe ishyamba yirukansemo mwibuka icyo twabonye kigenda muri butu kigaruka hakuno mwishyamba bagisanzemo cyageze mwishyamba ni cya kinyamaswa bita Soroba nimba ari ikinyamaswa nimba ari ikivampire nimba ari igiki director ni Soroba Nefi studio ziba zateguye ziba ari nyinshi assistant director Habimana Amadura simumuzi Amadura muramuzi makeup artist Mico the Art turacyari mu ishyamba rimwe rep filime witonze tuvuye aho ngaho tuvuye kuri bariya tubonye bacika tuse niwe props manager props manager bisobanura iki Soro hakuno njya nsana nanjye nazo kwereka mu ishyamba hari undi waryinjemo wa mugore twatangiranye Mazembe kasa mutwe niba yarasetinze yaradesigninze set ibice byose urebe hakuno filime witonze gake bucece mu gace haruwaje hano wa mugore twatangiranye bita nde Mupenzi yarari hakuno Mupenzi yaje hakuno sa nkaho nawe Soroba Films Soroba akaba yari hari imirimo yose director iki executive producer nginagire hano ukore subscribe share comment iki n'iki do Mupenzi my husband umugabo wanjye ari muri iri shyamba
He has been missing for 3 weeks now. amaze hafi ibyumweru bitatu aburiye You mu were iri shyamba with me? ibitatu ni bibiri gutyo To keep me safe. Yes. And we rero mwe mugomba kunguma hafi kugira ngo mundinde do not leave here. mutaza kuva We have found him. nk'uko nanjye ntari buhave tutaramubona yego Unasikia? urabyumva mwana Nasema biravuze kwamba aravuze ngo tunaenda kutafuta bwanake tugiye kujya kuzana umugabo we uranyumva kabla ya kutafuta mume wake tutaramubona umugabo mpaka tumpate, si ndio? ni mpaka tumubone Okay, twende. tugende tutaramubona kuva muri iri shyamba byo ntago bivamo hey! binjira mu ishyamba icyo nzi cyo ndi kubona abandi bapfu bagendamo hano kumbe mu ishyamba dore dumba God, mana yanjye don't. mana yanjye I don't know what to do. sinzi icyo gukora byacanze Evil it is plain. gusa ikibi kiri muri iri shyamba ni kibi pe And I know you're testing me. You are testing me. nyagasani ndabizi uri kungerageza uri kugerageza kwizera kwanjye Not alone. I need your guidance. nkeneye ubufasha bwawe nyagasani nyobora I can fight it. nyereka inzira nkwiriye gucamo Then I'll be safe. Everyone will be safe. je gusenga God, I trust you. mana ndakwizera ndakwizera Right. hakuno ati wa mana we ndakwizera nyagasani hey! urebe filime witonze gake gake bucece mu gace kumbe ibyo bimaze kuba aba binjiye mu ishyamba bisa nkaho uyu mugore aje kureba umugabo we umugabo we umenya ari nde umenya ari dumba rebe I'm too hungry. ndashonje Not continue to go into the forest. kandi tugiye muri iri shyamba sinajyaho ntafite icyo Go kurya back to the car to get we subira ku modoka ugende muzana ibyo turya you, and we will wait for you. twe turaba tugutegerereje hakuno va mwana Kwa gari jya ku modoka ulete chakula ugenda uzana ikintu cyo kurya hapa. twe turaba turi hano tugutegereje Haraka basi. hano harimo umusobanuzi muri iyi filime ikibazo se ko numva nawe awe reba filime witonze gake gake bucece mu gace hakuno hey! urebe filime witonze sasa barakwereka hakuno mu ishyamba rero twabonye wirwa agenda muri wana wume tm kedo afite ubuhirido ari muri wana wume y'umweru yambaye ingwe rewe ari mu ishyamba barimo azenguruka ishyamba rimwe yuwe nimba ashaka iki muri iri shyamba umenya ino baramuzi umenya iri shyamba riyoboje inkoni ariyoboje ubuhiri ishyamba hakuno do uyu nimba bazenguruka muri iri shyamba ashakamo ibiki do dore agasura dodo hey! araza atangira guhunahuna nimba ari uguhunahuna nimba ari ukureha shewe dore tayi dore tayi iyo byamucanze Where could he be? ese ubu umugabo wanjye ari Husband, he's still out there in the forest. umugabo wanjye aracyari hariya mu ishyamba wumve gasani It has been 3 weeks. 3 weeks. ibyumweru bitatu kwe Messaged ibyumweru to bitatu communicate at all. tutavugana Still out there in the forest somewhere. sinzi We can't stop until we find him. I don't know where he's gone, but I'm not leaving this forest without him. ati ntabwo twavana ngo tugende mpaka umugabo wanjye tumaze kumubona Looking, sinzi have to keep going. dukomeze kumushaka nta kindi dufite gukora turakomeza tumushakashake hey! gake bucece mu gace urebe mu ishyamba rimwe kumva bari gukwepa nabo bakomeje gukwepa ibyabo hakuno bakugera hano Mzee, kwa nini tunakimbia? muze turi kwiruka ariko tujya he byagenze bite ninde yapfuye urebe Tulia mtoto wangu, tulia. va mwana wanjye Na mimi sijajua ni kitu gani kinaua watu. sinzi ngo ni igiki kiri kwica abantu Unayo kabisa. sinzi ngo ni igiki muzehe byamucanze Pale nyumbani hariya mu rugo watu watatu abana batatu tayari waishakufa. tayari bamaze gupfa kare bamaze gupfa Mwenye kwa nawaua, sijue kama ni mzimu, sinzi umuntu wabishe nimba ari umuzimu sijue kama ni mtu, sijue sinzi nimba ari umuntu simbizi nanjye zancanze ni mushamba. jajajajajyo hakuno hey! kiri kwicara kiri kubabwira ngo mwicare mwige mwebwe mureke mbigisha uko akazi gakorwa ko kajagari kandi nagomba ngashaka wowe It was me. If I was lost in the forest, he would come and find me. icyo nzi cyo I know he would. He wouldn't stop looking.
umugabo wanjye azi ko ari nanjye uri muri iri shyamba nawe ntiyahagarika kunshaka. We must keep going. Rero dukomeze tumushakishe. Him. Dukomeze tujye kumushaka. Gasani. Hey! Byabaye ibibazo. Ibintu byabaye ibindi. Hakuno. Thank you. Sahora koze. Hakuno. Let's keep going. Yes. Kadukomeze tugende. Sana aribi. Hey! Komeje urugendo. Filime witonze. Gace bucece mu gace. Turacyari mu ishyamba rimwe. Aba byabacanze. Chenye nilikuwa nataka. Just ikintu nshaka. Kimbia na ile gari. Sasa mara hiyo unaona gari nakufa. Kwa hiyo inabidi urabona iya modoka n'ubundi yapfuye ntituri buyigende kamjini. Twirukange n'amaguru mpaka mu mujyi. Twagiye. Mana yanje. Musaza biramucanze ariko ibaza ikintu kigusohora mu nzi wawe. Da. Tena mmoja alikuwa na rafiki yake, alikuwa kumtembelea na huyo rafiki yake anakufa. Sijui nitasema nini kwenye polisi. Sio uragi polisi umuntu arayibwira iki dore. Sasa nitasema nini polisi kweli? Polisi ndayibwira ibiki? Ari umwana apfiriye mu rugo iwe. Iki byose mwabibonye. Wewe Gasani. Taenda. Tunaenda pamoja? Tugende. Tugende. Unachunga sana. Kwani sivyo chenye wowe ukomeza ugenda ucunga naribi urumva? None nanjye ni mtu sijajua kabisa. Wabona umuntu wabona ikintu. Sasa tufike mjini. Icyo mpfa nuko tugera iyo tugiye. Nta kindi nshaka dukizwe n'amaguru. Ikindi cyabaye bakomeza urugendo mu ishyamba rimwe. Turacyari mu ishyamba. Filime witonze. Gace bucece mu gace. Ako mwakoze subscribe. Dodo mu ishyamba baragenda bagwirira ni ishyamba bari kuzereramo. Ishyamba bari kuzereramo. Hari uwatoraguye akana mwibuke. Abo twarebanye episode yeruka hari uwatoraguye akana n'ubuhiri Nyagasani. La reine de la forêt. Mwamikazi w'ishyamba do. Wa musaza. Encore la sacrifice. Nanone nkuzana igitambo. C'est là. Musaza uri hakuno. La sacrifice. Dore igitambo dore ubuhiri hejuru y'akana. Kakana nta nubwo karaba igitambo mbuga. Akana byaragacanze. Faire sacrifice. Je vais faire sacrifice. Bega igitambo cyiza nkuzaniye we. Garacyari gutanga ibitambo mw'iri shyamba. Uyu musaza ubundi niwe wateje imyaku n'imikoshi mw'iri shyamba. Akiraho kumbe Dumba nawe umugore yaramubuze. Umenye umugore yaraje azi ko Dumba yahukanye. Dumba yize we. Hello. Jewe. Dumba ari hanahura n'umugabo dore imitsi dodo. Uyu mugabo yahanzweho byo. Jewe. Hello. Jewe. Nyagasani. Ikanga. Predante, la reine de la forêt. Kumbe hakuno. Ugiye kwica umuntu akiraho. Hari uwavuye yakizwa n'amaguru. Kumbe wa mugore wa Dumba n'abandi bageze hano. Kigabo gise kiruka. Cyari kigiye kwica akana. Nyagasani. Who on earth would leave a child here? Mana yanje. Batoraguye akana. Dora akana we. Toraguye akana. Ni muka Dumba. Hakuno. Toraguye akana. Bamwita mupenzi. Kana hakuno. Habuze gato rimwe ritanga biri kigabo cyari kigiye kukica batahahinguka. Bya bindi Imana ireberera intuzo idahumbye. Imana ireberera imfubyi ntihumbye. Rebe filime witonze. Gace bucece mu gace. Ishyamba. Uyaje kwishakira umugabo we. Icyo atazi nuko iri shyamba kuryinjiramo tubiha biri simple just like that. Ariko kuri sohokamo. Let's leave before. It's gonna cost you a life kabisa bibari birebire. After the child. Let's move, we. Kaducana. Gace sinzi n'iki byose. Gasani. Shyamba. Turacyari mu ishyamba rimwe. Kumbe mu ishyamba. Mwibuke iri shyamba barimo ni benshi. Gusa mwibuke Zayirwa nabo yabonye umwana umwe. Hapa mfanya nini hapa? Wowe urakora iki hano? You don't look like a demon. Unafanya nini hapa? We ko mbona udasa n'amadayimoni? What are you doing here? Unakamata hali hapa.
urashaka iki hano? What are you doing here? Saa hii unafanya nini hapa? Wowe urakora iki hano? Bose nicyo kibazo bari kubazanya. You don't look like a demon. Ko mbona udasa n'amadayimoni? Are you a demon? Uri dayimoni? Tayari hapa mzee. Muzee urakora iki hano? Wewe unakamata hali hapa mzee. Urakora iki hano muzee? I don't understand. No. Please. Uretse kugenda ariko ndakwiyamye. Ndakwiyamye ahita yikomereza. Hey, come back. Come back. Gira. None se dumba biramucanga. Ako noneho ibyo ndi kubona mw'iri shyamba nagahoma mu. Demon at all. No. Ibyo ndi kubona muri iri shyamba kari birebire. Urebe filime witonze. Cyega cye bucece. Bari abaginga bambuje kwicira umuntu. Umugabo yari afite gahunda yo kwica umwana. Mpatatu. Uri mushenzi. Tinga mufata. No. Bimwe yenderwa mu isoko ugatonganya inzira. Ungaye. Mugabo yaje hano. Kani mpatatu. Abashenzi banyankaragata. Uriya muginga nyankaragata. Bujije kwicira umuntu. Nitamufanya sawa unga. Angalia abashenzi. Uriya baginga ubundi wagenda nkabicaribo. Subira inyuma turacyari mu ishyamba rimwe. Kumbe ishyamba dumba riri. No. Dumba ari mu ishyamba. Kiraho. Hey! Kiraho ariko nta kintu ndi kumva. Cyabaye nyuma wa mugabo. Yesu Kristo we! Wa mugabo ari wambaye mwana mume. Hakuno gasani. Nakubwiye ngo ibiri muri iri shyamba byo ntibisanzwe. Isi episode ya 13. Sezo ya mbere nago bizatinda umuntu akayisoza. Hakuno mu ishyamba. I think it would be best if you stay here. Look after the baby. Ikize wagumana ukareba umwana. Yeah. Take our water. Fata n'amazi. We'll go on, but we will come back for you. Kwe tureta tugaruka tuze tukurebere kambanze jye gushaka umugabo wanje. Hakuno. Bambwiye ko dumba akunda abagore wabona yaragiye mu bagore. Umve. Hakuno umugabo yasigaye hano n'akana. Sigaye hano n'akana. Kuna kupanda na kushuka. Tangira kuririmbira akana. Kutereza siyo kuanguka. Tangiye kuririmbira akana. Maisha ni mulima. Kuna kupanda na kushuka. Filime witonze. Kushuka kutereza siyo kuanguka. Toto wa mama. Cyari mu ishyamba rimwe. Kumbe ishyamba rimwe turimo. Do. Hey. Kiri mu ishyamba. Hey. Cyari gushika. Chaboy. Gasani. Hakuno. Bebe. Filime witonze. Ugora agira muri iki kirere kikijima. Ubundi ngo shitani ngo yigishwa n'abagore ukuntu ubugome bukorwa. Mugabo hakuno nawe akiraho. Hari abamuguyeho. Asifiwe kabisa. Bana. Peta kusaidia. Mugabo hakuno n'ubuhiri bwe yifitiye ubuhiri. Hello. Yewe. Vipi? Imeze bite? Mzee. Tulipotelea hapa mshamba. Unaweza kutusaidia kutuonesha njia kutoka hapa mshamba? Watubabari ukatwereka inzira tuvana muri iri shyamba. Uyu musaza w'inzira arayizi. Nimba ari gukaraga ibiki, nimba ari ibiki. Mzee. Haongea Kiswahili? Ntabwo uzi Igiswahili. Dore isura Ukuntu umuntu akureba indorosha ugahita uvuga uti icyo nzi cyo tu.
mureba nabi muzehe. Saidie. Watubabari ukadufasha. Hausikii Kiswahili? Ntabwo uzi Kiswahili? Remi de la forêt. Remi de la forêt. Mimi nasema mnamtafuta Remi de la forêt. Remi de la forêt. Mwamikazi w'ishyamba muramuzi? Njia tu. Twe turashaka inzira. Mnamtafuta Remi de la forêt. Hapana. Mnatafuta kumuona? Hapana. Umwamikazi w'ishyamba mwaramubonye wapi? Dumba we! Dumba! Dumba yabaye Dumba. Yawe Dumba we! Dumba yabaye Dumba. Dumba ibiti byaramuheranye. Tarajya kuri. Bakiri kwiyamagazwa Dumba nginagire. Nginagire. Chabwe wa mbere kiramutwara. Muka Dumba kibyita imikino baramutwara. Wa mbere Yawe Dumba we! Dumba mambebe! Dumba yabaye Dumba. Nibaonyeshe la Remi de la forêt. Sisi tunatafuta njia bana. Ase muze watweretse inzira. Acha nikuwe nibaonyeshe. Fata ubuhiri muzehe. Fata ubuhiri arabanza. Sinzi ibyabusize. Mwamikazi w'ishyamba. Fata ubuhiri neza yitonze. Sisi tunataka utusaidie tuoneshe. Turashaka utwereka inzira. Nyagasani. Nyagasani do. Tulia. Tuza muzehe. Tuza wiyagara. Tuza wiyagara muzehe. Bikangamo. Uyu musaza ubundi ibi byose niwe wabiteye. Niwe wagiye ateza akavuyo n'akajagari hano muri iri shyamba. Wacha nikuonyeshe. Mugende se mwabajiga mwe mwumva imbere. Saza we. Nta kindi kimuha mu mutwe ni l'alien de la forêt. Umwamikazi w'ishyamba. Hakuno. Sina bahati. Sina mungi kwa sacrifice. Cyo chaka ni igitambo ngomba gutamba do. Yasaze yayagaye yashushe mu mutwe. Sita bapata tena bana mikimbia. Muzehe byamucanze. Turacyari mu ishyamba rimwe. Re filime witonze. Gake bucece mu gace. Kumbe mu ishyamba do. Waba abasirikare bacu. Basirikare hakuno. Buri umwe ari gukizwa n'amaguru do. Tinda bagutamo. Nakubwega ibiri muri iri shyamba noneho ntago bisanzwe. Bimaze kuba byinshi noneho hiyongeremo n'ikindi kigenda cyambaye wana umetewe muke. Kigenda cyambaye ikariso hakuno. Wavuye ahirimanga. Inguka kuri Dumba cyariruka. Ainguka kuri Mupenza mucarirukanka. Mupenzi biramucanga. Ni ibiki biri muri iri shyamba. Ibaza umusirikare ufite imbunda ari gukwepa ukaguma wicajwe aho ngaho. Sinzi. Do, Nyagasani. Yaje hakuno. Uyu biramucanga. Mupenzi biramucanga. Mupenzi byaramucanze do. Nyagasani. Re filime witonze. Gake bucece. Kiraho. Kiraho. Yewe nunda muco yirukanka kizwa n'amaguru nakubwiye ngo baza ubwenge. Icyo bamaze kubona muri iri shyamba ntago ari ikintu gisanzwe. Se ni iki kiri kujya mbere? What kind of a place is this? Ubundi ni ibiki? Dumba we! Where's my husband? Umugabo wanjye ari he? What happened to him here? Ubundi hano hari kuba ibiki? Is this place full of demons? Is this magic? Is that a ghost? Ubundi ni abazimu gusa. Didn't he hear me? Are you deaf? Gasani. Come back! Wagarutse ariko? Wamfashije. Nyagasani, uyu nawe akiraho kugera hakuno biramucanga nakubwiye ngo mwishyamba ibintu byabaye bindi. Karabaye mama we. Gwe. Birabacanga. Bose noneho umuntu uri muri iri shyamba filime yajya yaryoha. Bose dore ngo zirabikaragiraho zikabafungiraho feri. Nyagasani. Haya. Ntibwatinze. Do. Re filime witonze. Sawe! Chachako. Nta kintu numvise do. Imbere ye. Ahura wa mwamikazi w'ishyamba. Do. Nyagasani.
kumbe hakuno barakwereka musaza wa nyambo nawe ari kwiruka ageze hano. Muzehe genda kigoryi. Umusaza w'icyo ashaka ni ukwica gusa. Umusaza ni rukaraba nkaba washaka gukaraba amaraso. Mwibuka uyu nguyu igishyitsi cyamushise mu nda, nta kabaraga nta n'iki byose. Warana mfite ibintu by'imikino nje nari imikino mfite reba isura nara njari imikino mfite. Muzehe yarakaye tangira gushota umuhugu hano. Musore nana kabara gasigaranye n'iki byose byabaye birebire. Filime witonze. Toka wowe toka segenda toka kigoryi we genda gwirirana. Muzehe mwishyamba nyagasani. Haya muzehe ari kwitotomba. Ibyo birabaye. Hakuno ishyamba rimwe kumbe papa w'abana nawe amaze kuburirwa. Umwana yamubonanye umusirikare rimwe ntiyigeze amenya umusirikare yamurambitse wamutoraguye. Ni kiriya kigabo kirwa gishaka gutamba turiya twanamo ibitambo sinzi. Filime witonze irimo agenda hakuno arimo agenda kugera hano. Filime witonze bonye icupa ry'amazi. Ariko muba mwaributse ko muri Mango 4G ujye ukavuga izina soroba gatatu baguhereza simukadi internet ya giga 40 ingahe harya giga 30 yewe nyakubahwa nyagasani nyakubahwa yewe. Do you speak English? Uvuga icyongereza? Bwana. Have you my husband? Umugabo wanjye is in the forest. ari muri iri shyamba amazemo igihe. You've seen him. He's tall. N'umugabo muremure. He's got a beard. Afite ubwanwa bwinshi cyane ukuntu. Do you speak English? Basi uvuga icyongereza? Uvuga icyongereza? Cyangwa barahuye. Umwe yabuze umugabo undi yabuze umwana biramucanga. Nipatie watoto wangu. Chaka abana banje nawe depression iramufata. We mimi nakwambia mubwiza nipatie watoto wangu. Chaka abana banje to wewe nipatie watoto wangu. Chaka abana banje karabaye. Mereza abana banje uyarakwepa. Uri mwana ari gukwepa ibye. Mwikoze ku iduka ryose rya Mango 4G ugende wake simukadi ugende uvuga promo code yitwa soroba gatatu baraguhereza simukadi ya Mango 4G yo giga 30 si ku buntu watoto wangu ubuntu bundi ukirira show ugere umureba ariko mwasenze Imana mu buriki. Mungu wangu Mana yanje nitiri kuomba unipatie watoto wangu ugakatara. Sasa narakwinginze ngo abana banje kuneza urabyanga ngiza kukuomba ubu rero sinzongera kukwinginga. Nataka ikintu nshaka watoto wangu mipe. Icyo nshaka n'abana banje. Chaka n'abana banje njemwe nta kindi nshaka do. Nyagasani turacyari mu ishyamba rimwe. None ibirimo byose byigumuye. Dumba we. Dumba, where are you? Dumba uri hehe? Dumba yabaye dumba. Cyawe! Cyamufashe. Filime turayisoje episode ya 13 tuzahure muri episode ya 14 ejo bundi. Filime nuko tuyisoje. Mukore subscribe, share, comment ibintu byose.